adwumeba mamenko line ne so na me ne menua Sami Aduboache entwetwe nkomo he Confanachi project no mate say government from the finance ministry say 1.2 million Ghana cedis bi omo contribute to he Confanachi me ko amane so na me ne menua adi ho nkomo na wache me say de eche Sami awia me chiao Johnson ni amecha no atiefo nyina edase ye ho ye pa won so me gidi so ho ye na me adom kaka yense ho ye yeden me ase story bi aba na me pese me bisa emo kakra that there's this great progress for the Hill Confanachi project 1.2 million Ghana cedis be free Ministry of Finance abeto futunum ya de ntia me bisa ho asane se nyina ye hwese one be free ba bia benkum ni fa aba na adwumadi a esi ye nyina ye ni so yenwura ni so na ya hwese Confanachi no ebcc na sen na ehun samti odarma ye me da se me chawo no atiefo bio ye nyina be kaya enche ne ba beto bia se enyama ye kaya ye 10 containers of tiles kaya na yedi ba be blocks ni bi no e ba be du ye ni se adwuma na nhihye mu ye shas ye ni se ye ni aba de nyankita odi papa se bi ni ma ye de ye adwuma ho se bi na ye no ka ba de hu ye mo bo no wa de to bi e wo ho bi ara nka wadi ye fi ho no mama ansa na ni ma ne be ba ansa ne be kan ye tron krata ho do ko ba Ministry of Finance se na me kwa se ye bi nyanka bi de fe ni se we ba the transfer agenda abano and I'm saying who here no untia taxes e wo ho the share ni mo na kata na twa ni enye mo aye e bi kakra na ni hu se na mo na ba bi draft na the marriage we no and the committee ni ni bi ka se ni nyashi then ko tia duty no the whole assessment that is the detail for containers 1.819 million Ghana cedis 1,819,000 so 1,819,000 yeah the man more to do yes Africa Korea they said that to be an internet day yeah money into me the theory my discover yeah you know from the side to the man that is the young woman that is your casa ho kakra your casa ho biano that is a mwana masa ni epeno ya men charge you could tear scano you tear na ban pen from tear no see oh baby we dey need for example come tear it's kabi am tear biano the best asana the body ama into that is a chrome says can I tear ya na nke bi nyama na free court na 1.819 yenyamu 1.2 million and the kakada so every Ministry of Finance so na Ministry of Finance kira said the corporate social responsibility omo nyama also mo ye edibwa ankranka ene ye mantem so corporate social responsibility omo si ene omo de beya ma enti this is nya waiver no na mo ministry si sika no wetia edi amai this ke beya pijaja bre ye se ye ndin fanya chuma yo bi ko tia ya dan ke di ye nyama no and to say be looking at claim nyama that report and the ministry no afa foka edi amai it's out of 1.819 no ATM 699,000 sorry 599,000 and the Ministry of Finance no it's a little over 1.2 million is the kind of some year papa yen to tunasi sabi Kanye yesika ze yhiamwa no e ba ne ba ya e di kwa se kaya no tu na just say many pe nyan tu say aban ni yesu ye no aban na e dey we tie yesu fe ama at least yenya some level of refund and you know e no kre yenfa akasa refund no every Ministry of Finance no and you know ya sende out here more aban na baso we dey me da sene nchemu na ebi mu free say abana na akofa sika puduo bi de abremo se meti wo de ya kan ya se a mumutua 1.81 say na abana so atua sen that means there's a bit of gap bi o no no there is yeah instead of 1.2 no instead of 1.8 no
abaya ma yemu 1.2 e sika esombu ye pa esombu ba enye de mu tua ye ni nyina no dabi ene na meka se yansie commitment e wo ho no e 599,000 okay 599,000 no if you confirm futum and abaya the 1.2 no ene ka ka da so re be ababeso okay yo ne edase ne nkyeremu na we de wo ha ide minim sɛ ye nyina yɛ srɛ obia ɛde ne de ɛbɛboa ma me ma ho kwan na ne kuma se nkasa santeman kasa bebrefi sɛ scan sɛ yɛnya ne nyina kora wo ha ide ba bia aduru no boyimu na wona won form de ma ayɛ ne nso no onhunu na on form de mrantem. Hello Sammy. Yo, medasipi we motifo nyina no be koso asre na dum ye me de so me be asre ye raise close to $4 million that dia so se to Ghana fo nyina ya de so ni bia da betia adwumaku ahodo ni bia da betia clubs individual bebre tiabi ne mum dia kan nim and the door so omo maaye and the door so the bekoso asre se ye $10 million ne chire kakra wa wo de maaye kan hu se obi konfa no chema eno kwa ne wo kuruma hanom wo yare sai ko pie hi fa mu ye de a konfa no cha ya sabia enye de obeko ya hwe ni musanke de nya nipa mako opepe obi anti 100 se ko nya sa de kwa go kakra de na mo de aba na ke ko ya nim ya nkan mu tie ya mo de maaye ma wo de mba ayesu very simple number 0544 1955 and 25 0544 1955 and 25 so the said we are now for them we are sorry we are jumaku we are association oba confanatia said as the CEO ba the tia he confanatia the beje ofeso na ye de ho nkata nyina ansai dey amao nti ye bekoso asre bi a opeso wo bi a opeso nyamu nchiremu no hillconfanachi.org the details now available for internet www.hillconfanachi.org and I say Facebook and so Hill Confanachi and then the home you social media even so on to the Edamasibio. Meso many matie for the was a pass me yedamase na yebekso atachiri na ani so adi hunu say yi konfano chene ha afri wo no yenyina ya boa ama no afri wo me da se awie yedamase